Di fermana Şengalê de bi dehan çîrokên bi êş derketin, çîroka dayê Şêrîn jî weke bi dehan çîrokên ku di fermanê de derketin. Di fermanê de hevjînê dayê Şêrîn şehîd dikeve, gelek kesên ji malbata wê dikevin destê çetên Daişê. Dayê Şêrîn dibêje heta em sağ bin, em bê fermanê ji bîr nakin û her tim wê di dilê me de bimîne. Bijmeta bab الكل نتبرسي كل الباب نتبرسي كاتل بران نتبرسي هذيك والحالي خباز دا وشكامي كاتامي سبهي كامرام ساعات شات با شارو باني شيفو حساقرو كاهات خيري شو آلية غربي في شاكو تشتيخ وهلقون سلاحيت وهلقون شو آلية غربي أم خيري قو أسيباي برنادم مگو خلق هموشو عمل مالیت خدا معنا میت شیخ دری خدا کرنای خیری گو اسیبای برنادم کشتنام به اسیبای برنادم خیری چوالی غربی حتا فی شکا که خیری هبو و بی خدا این ما گهجنا با ما حتا مدید خانش پر این مکد مگو مارا ما چوا میراته خدا کتکش این من نهیلان ابی خدا مدید خانش پر کد أبي خدي أم هالقريان أما ربر الشاشة والدري ريدا سكني تنبيرا كل ما الناس سكني وان زار وان جناي خلاص بكش دا سيدة عش أبي خدي بشتا چن يزديا همواش كينان نمالو براكي خوب تنيش كينان چن بشتا قيرانيا همواش كينان همواد گو خوزيب زارو كين مبان نبخيري با دي با أوا خدي بو أبخا انتي خيري هاتا كشت خدي أبسري مهاتي خدا بسرت کسین وی روزل از دیابان نگیریم. اب خدا کب زحمت با عمرن با وقشوکی با وقریبا خدا اقلیم یکش ما رب العالمین مساعدك یکش من نیفلتان دنیم. اب خدا ماشان حتی خطا سوریا. او جی تین منن وزارو تین من برازی سارونا و برای سارونا. اب خیری راهشت. و هر دو کریت براهیم و او جی کر معمر سارون خلف و حسین او جهان نکشتن. بعد دهاش معلمة